Kaseng Jantia National Council kala pelong yang kajing lang kirki nin kesengi hadi makala yo kubor lo kajing sya pensangi ekam jang khandai ngu kinong apahara jang kathan kibla syakri shipho hadu khat sansinam haka kam ka jongki ha power grid kebaran hakli riad East Janti Hills hadin balayo jing tip halo kan jing ja kan kaseng kala pelong jing lang kirki bat u sana tanu das ubadi chief manager jang ka power grid clearian ha kan jing lang la toke benya halo kidaw bala be kam no eki udas la pensyai baka sarkar jilla kala penmi ko hukum ban pensange kam no eki da ka jing thmu ban bujli no eki da ki brio na ki wei pat kitnat trekam jong ka sarkar pedeng niliang kayo ay ka Jantia National Council adin wala yo jing TV wa kami ka power grid to kami ni apa din syndrome ini apa Jantia industry ya penduk rak ka ya ki kudengut ki hongga dua meni na po Jantia kaya di Kementerian Kewasaukian ni kesini nak lihat yang ini kerjaan si dah jadi wong cem wong yang geni ka power grid o santudas wada sana yang geni kena notification wong kriya kam no yang geni di dengut ini nak lihat kesini ada wajuri nak geni ka power grid betul nek ka ya geni ki dengut dah kejingi kelam yang i wa geni ka power grid da chemi betul geni ka jingtmu yang ka wong tungma da kiwitawan ki agency woman kam kita ki security guard apa kanika power grid tak lembah ka kejing yo approval gi na ka state government ihi na kaliang ka agency snyawi mo kunrenjor ya kanika state government kaungam kejing bakli na benta ki civil defense home guard yang ka kejing sekian hi hawa ka state government da am go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ni ba gini ki home guard yang i jigi kra do apa mekhalia Andre kini ki central agency jegi kra hawra to bi gari India. Kita dah ujung sikit di kam ka state government untuk wilayah doa ya kini ki agency ki wanabar mau kini gi ya ka ki kra yang ka ki nong tong yang ka state yang i. Ihi kam ka agency dah da wajur ni kini ka power grid ka jegi kelam ka yang i tuna kaliang ka yang ki depan por gini i. Adu kini ka sini kong ka sini war. Ini kaliang ka sen ada kini ka power grid bomye ga upna ya kini ki kendengut ini kalian kesen ni dah lai dah keluti ke wateng ne benta ke hok yang kedi wa kedai guru yang ni ba kini ke jingla sapo i beto fail gana do ka state government dah hagini kisni ki wada wan ini kalian ka agency wong kut ga kini ke jingi kelam yang idu ini dah persang ini awi kelam o minister concern wa topat ya kini ka benta wam to ilat ya kita ke agency ki wanabar hawadang am ki group yang ke agency yang ke state government yang Takani ke jing jam MJ ka do ini hendrai na dapat je haklen. Na dapat je ki private company ki am po kani ke district yang ila. Gue wata ki agency ki wata yang security guard wan ra gi na barbai. Kani hi perpau go ke jing yorot. Ya kari wa ka dak ko yang i. Kani hi penyoga wa ka sarkar. Mem chenya go lene ken po go ya ki ri wa ka dak group yang i. Ki wa dat train ki wa ya ka training ko biang woman kam ki security guard. Ihi ko ai pa ka message ko clear cha ka state government. Wa kani ke jing ilat ya kini ki company le ya ki office yang ka central government mo wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jingkine ya ka jakpo yang gari mo ka group yang i te i ko ai ka message ko clear sa ka state government mo to ilat go wat ya kini ki private company la te jing skepa da kini ki cement plant la to ilat go ya ki agency kam ka civil defense home guard ko yang i woman ki kam ka security guard me ba kam yo yo to ka jing kerdo kam kerdo jam ko ka state yang i deman ka coba palat handre ko open safety i wana perdi kini ke jing do kam do jam ka state government yang i dan percangga we approval ya kita ki agency ki woman ki central agency boleh gi ya kita ke security guard yang ki apa ka state yang i ini kalian kesen percajur ini keju por la kentu ya ke state government bosnya bahau per khatwa ya ka home guard department yang ke state yang i lada amkam bomje ke ni ke home guard department pun biang bru imam percaya iwan ki wanabar Hendekat wadang je kan tu kilat kilupi bo ikra swa ya kini ki home guard yang i ki ama po ke state yang i